Makhosini amakhulu ingane zakwethu indlozi enkulu ushingishane zomoya ngiyakhuleka ingane zedlozi ngiyakhuleka emagumbini amane omhlaba ngithi kulukudu sengaphakathi umkhulu wasemakhosini londaba elixoxa ngofakazi umoya lovunguza ukuthanda kwawo jaji elijaji isinyenya sokugcina bathi abanye walking dictionary no ingane zakwethu ngithi nami asengithi nami ukusika lelijikayo lishonile ilanga manje ntambama liyesilahla kunena libheje enzansi entshonalanga manje hhayi empumalanga kusile ngane zawethu sayizithi kusile-ke thina ngoba siqonde ukuthi kusile kuyakhanya njengamanje ungadidwa ulimi no ngane zawethu ngizawukhuluma la khona ngifuna ukumphendula ngeke ngize ngimusho ukuthi ubani but uzoyibona ngoba kade engibuza nje emveni kwemizuzu engemngakho kumanje ukuze nabanye abanenkulumo ethi ayifana ngizokuchaza exactly ama-details. Please do make sure ukuthi wena obuka le video you do subscribe wena oqalayo nje nqa ukubukela ku-YouTube kaMkhulu wasemakhosini. Please do make sure that you subscribe, ushare ulwazi nabanye abantu. Inamba kaMkhulu wasemakhosini saseyiyo 072 887 1995 ilapho nje. Ake sichaze la kade ekhuluma ngebhidane wabuzwa umbuzo ngiphendula ngamavidiyo ukuze abantu bezokwazi ukucacela kukhanyiseleke nalabo abasuke bengazi. Ibhidane uthi uyiphuphe kuphi isesihlabathini sasolwandle noma ngathi ibigqutshwe khona shothi uyivundulula khona ngoba bebuza kumavidiyo edlule bevidiyo endala nje engangikhulume ngayo ngebhidane. Ibhidane-ke bayabazi abantu ibhidane suke sikhuluma ngale ntambo esuke izinhlobonhlobo kuthiwa ibhidane ngoba nakho isuke ixubile uyabona lenkulu sisithi umkhumbi abanye ibhidane le ixube ihlanganisa imimoya yonke iyona ntambo-ke ekuthiwa ibhidane hhayi lezi ezinye nje no intambo nje ongayibiza ukuthi umkhumbi at least kodwa ungathi ibhidane ngoba ibhidane isuke isho lezi ntambo ey'suke ziphithene zithe zihlangane ngoba suke exoxa indaba. Ubuzile-ke wathi uma ngabe uyithatha olwandle kusuke kwenze njani? One, into engizoyibalula funa ukuhambe uyothathelwa uma ngabe uyiphothelwa uphothele kahle uphothwe nje ngamandla noma ingaphothelwa khona bese mawuqedwa kodwa wenze sure ukuthi ukubanjwa i-fasting umuntu osuke uzowenzela uma uze kumina sithathe uyise endaweni ekuthiwa isolwandle kodwa sibambe ibhande mina nawe mnikazi wayo lo osuke nabaye mhlasimbe bazobe seceleni but ifuneka besithathe uthathe ikhulekele kunendlela-ke ngokutshela ngayo ukuthi uthathe kanjani bese kodwa ungembathela futhi izinto ey'thize lokho okunye sokubuye sikhulume nami nawe but kudinga ukuthi uyothatha amandla ayo olwandle ufaste strong kufaste nje kakhulu wena noma ungafasta uphele u7 days ngalolu suku osuke uzoya ngalo sifuna ukuthi kube khona indlela ethize usuke kufanele uyothatha amandla nje olwandle lento amandla akho nemoya ethize uhambisana nobuhlahla obuthize kodwa benzuza le ekuthiwa noma sithi unomkhubulwane uwona muntu onamandla nomhlahla bakhona okukwembethe phuthuma-ke uma ukuthi uyiphuphe kanjalo ulungise besithola umuntu ozofasta nawe ufaste abambe ibhande bese niyothatha ukhulekele kanzima kodwa kuney'traktsha ezimbili ey'ntathu engeke ngize ngiyikhiphe lana usondele kumina uyibambe kakhulu nje izinto zakho zizocaca kakhulu umhlahla kakhulu ubuzokwanibulele ngabe sichaza imfihlo ngelinye lamalanga uyawukhuleka kuze kuphume into ezodweba njengana nothiko ndawo wethokoze ngane zawethu amen.